Matthew chapter 6, verses 9 through 13. Ang ayusi inna apavut kayang mito atin inyuit kiksigilisin ilwit atan neksimakit inyupayat pilit pisutiginik nuname kayang me pisutiginik piruatun achuktigut ublupak nakikiraptingnik Suli kutingekit itkama yuminyarlugit pilutibut. Uwaguttak suli kutingermatun itkama yuminyarlugit tamatkwa piluksiruat uwaptingnun. Suli ikligutjak tinnatigut. Annautilutalo piluktuamin. Kanok ilvich umealgurutin. So ngatakaklutin kamanautakaklutillo iswitchoamon. Amen.